Ousmane Dembele utwaye Ballon d'Or, imibare ye iravuga iki? Ntega amatwi. Hanyuma nk'uko mubizi, amasaha make ashize Ousmane Dembele yegukanye igihembo cy'ikirenga cya Ballon d'Or. Ni ibirori byabereye Théâtre du Châtelet ni Paris mu Bufaransa kabisa. Abafana baracyari mu byishimo, imbuga nkoranyambaga ziri kududubiza, bose bari kuvuga uyu mujene witwa Ousmane Dembele. Paris Saint-Germain iracyakira ubutumwa bwinshi kabisa, ni intsinzi itunguranye ariko ikwiye, yaturutse ku mwaka w'igitangaza w'ikipe no kuri uyu musore w'umufaransa y'imyaka 28. Hanyuma se imibare iravuga ikintu, uvuga ngo uyu mukinnyi yafashe ekipe ya Paris Saint-Germain kwegukana Champions League ya mbere umwaka ushize. Abantu barize batsinda ekipe ya Internazionale de Milano, ayifasha gutwara iyi Ballon d'Or atsinzemo ibitego 8, ntangamo na assist cyangwa se imipira ivamo ibitego igera kuri 6. Yatsinze ibitego 21 muri shampiyona y'Ubufaransa, atangamo na assist 8, kandi mu mwaka wose yagize ibitego bigera kuri 37, yatangamo na assist zigera kuri 15. Icyo nicyo imibare ivuga. Ngira ngo hari aho byageze mutoza Luis Enrique aramuhindura, amushyira imbere cyangwa se amushyira muri front line kugira ngo abashe no gutsinda. Ni umukinnyi w'umuhanga, aracenga, arihuta, aratsinda kandi anatanga imipira ivamo ibitego. Mu ijambo yatangaje nk'uko muri kugenda mubibona kabisa, yavuze ati nanyuze mu mvune nyinshi ariko sinacitse intege. Uyu munsi nanditse amateka yo gufasha ekipe yanjye kuba ekipe ya mbere y'umwaka kandi dutwara na Ballon d'Or. Nijadi vyuje amarangamutima rero. Umukinnyi witwa Ousmane Dembele yarabikuye, na agire gute na akomeze aserebure, akomeze yishime, kandi it's a great achievement. Ni story umutivi nk'ibisanzwe. Kora subscribe, ukore share na comment hano ku mbuga nkoranyambaga zacu, ukore follow, like n'ibindi kugira ngo ujye ubasha kwibona amakuru nk'aya right. From stadium beat to stages, your daily dose of sport and entertainment